आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाव पाजरी अहानबद मरुवैब पाव कुनमाथोय सुबा द ग्रेट जुन अपराइजिंग यूनिटी डे ngasi इम्फाल की केक्रुपाट पांगथोक्रे हौखिब नुमित खरनी द नोंग लेप्तना चुबदगी जिरिबाम तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिलागी मफम कयादा इसिंग इचाव अमदि सिंग निंखाइबगी थौदोकसिंग थोक्ले मणिपुर ngasi मियोय अमा नौन कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी आसाम द लैरिबा मणिपुरी सिन खुंदाबा होजागी मफम कयादा इसिंग इचावगी अवाबा मायोकनरे अमसुंग प्रधानमंत्री नंगसी गुजरात की बादोदरादा पुनः लुपा कोटी लिसिंग कुनमाथोय रोंगी टोंगान टोंगानो प्रोजेक्ट कया संगा के मसुंग खरगिना जात्रा हुनख्रे कुनमाथोय सुबा द ग्रेट जुन अपराइजिंग यूनिटी डे ngasi इम्फाल की केक्रुपाट पांगथोक्रे All Manipur United Clubs Organization Amukomasung United Committee Manipur UCM gi apunba Observation Committee na sinduna pangtokpa thauromaduda ing kumjale singani amagi ngasigi numit asida Manipur gi apunba saktama amasung ngangkhoi kannanabagi ihauda thawaina pontha pikraba thauba singning sing khubamda miyamna lei katuni kai kumnabu utki थौरमदुद सरक याखिबा ऑब्जर्वेशन कमिटी के चेयरमैन अमसुंग यूसीएम के प्रेसिडेंट जयचंद्र कोंथोकजमना हाई मणिपुर के अपुनबगे सक्तम अमसुंग ngамखै कानागुमा अमतन थुगाइनबो हनबो यारोय मसिगिदमक मणिपुर के मियामना अमतु ओइना लेप्तनु लैरि मणिपुरदा यलोंगैदगी हौना टोंगान टोंगानबा कांगलुप कयाना पुन्ना खुंदामिनदुना नुंगसी चानना लैरक्ली अतबु करिगुमा मतमदा मसागिते खनबा मियोय खरखकना मणिपुर के अपुनबा सक्तमदा अकाइबा थोलकपा याबा थोंगसिंग हेक हेक चथरकपा सि तौरोइदबनी मांगना हाई इंग कोमजाले सिंगनी अमगी जुन 19 दा हौनरुब नाइदना होरखिबा मियामना मणिपुर का पुनब सक्तम अमसुंग ngамखै काइबि यारो हैना संगसिन खिबि इहोदुदा अथौबि 19 ना मखोइगी थवाई फाव कथोखि ngasisu मणिपुर का पुनब सक्तम अमसुंग ngамखै थुगाइना बो होनरक्लबदि इरमदमगी दमकता थवाई कथोप ngamba मियोय कया लैरि हैबसि काउरोइदबनी हौजे अखोइना लावगदबदि अखोइ मणिपुर की अपुनब सक्तम सी काहेंबा यारोय हाइबगी लावबगी मोटा मणिपुर की अपुनब सक्तम थुगाइबा यारोय हाइबा खोलाव लावबन चनरगनेब मरमदि मणिपुर की अपुनब सक्तम जे अखोइ मसिंग मरकता करिगुम मोम दर काइजगिदवा काइरकदबगी मोंग नतेब थुगाइनब होनरकनेब अदुना वाहि अनिसी अखोइ यामन स्टडी तोबम चंगपनेब मतममदा अखोइना खलमबदि कनागुम कनब स्ट्रांग हेनमा यौदना अखोइ मसिंग मरकता मिसअंडरस्टैंडिंग लेदना ट्रस्ट डिफिजिट तादना अखोइ मसिन थाजनदना अमगा अमगा पाव फाउना वाटपदगी अखोइ मणिपुर की सक्तम काइगिदना चिंगनबद मदुगी तांकक नत्ते बोजी कल्लब खुटमना मणिपुर थुगाइगे तोबनेब अदु तारदि अखोइना लावगदोइसे मणिपुर की अपन ngasi mifam se athau singi mafam da hai lei katpa amadi manipur apun ba saktang kai bi yaroi aikoi fire amakhata da lek ne haibido madugi warem naba people convention ne hariba people convention asida aikoi iramdam sida leiba gamengi thabak thorum tawribi singsibu madu tangai phadana yahonning badagi aikoi na ngasi haijari madudi ngasi ge laingak ta aikoi lakadrba 18 June observation ase suti lauthokfiu shi hariba suti lauthokfiu hariba numit asida aikoi इरमदम सिलैबा इरेसा खुदिमंगना मी लाकी मथक्ता तिल्लगा हई लै कटकेदबनी वारेब लौमिनगदबनी आइबि थौरमदु सरक याखिबा ऑब्जर्वेशन कमिटी की वाइस चेयरमैन अमसुंग अमुको की प्रेसिडेंट फैरोजम नंदो लुवांगना हाई थौरमसि पांगथोपगी नुंगेबो वाहन थोक्ति हौजिकसु माइकै कयादगी मणिपुर बु थुगाइनबो लेप्तना सिलिबो थौंगसिंग मियाम हुपना पुन्ना थेंगनामिनगने हाइबगी फिरेब अदु नहोंगना चसिल हनबनी मांगना हाई मणिपुर लैमिनारिबा खर खर चावबो फुरुपसिंगी मरक्ता साउना हनबा अमगमगा यंगथिन हनबा थौसिल कया लेप्तना सथरकपदु हौजिकसु अदुमक उबो फंगली कांगलुप फुरुपत युमफम ओइबा लालौबसिंग सिजनदुना मणिपुर बु थुगाइनबो हनबगी थोंग हौजिकसु मखा ताना चथरी मवोंग अमा नत्रगा अमदा मणिपुर बु मसेट ताहनबो होनरकबो थोंग खुदिमक मणिपुर की मियामना पुन्ना लेपमिनदुना थेंगनमिनबो तंगाई फदे हौजे अखोइना लावगदबदि अखोइ मणिपुर की अपुनब सक्तम सी काहेंबा यारोय हाइबगी लावबगी मोटा मणिपुर की अपुनब सक्तम थुगाइबा यारोय हाइबा खोलाव लावबन चनरगनेब मरमदि मणिपुर की अपुनब सक्तम जे अखोइ मसिंग मरकता करिगुम मोम दर काइजगिदवा काइरकदबगी मोंग नतेब थुगाइनब होनरकनेब अदुना वाहि अनिसी अखोइ यामन स्टडी तोबम चंगपनेब मतममदा अखोइना खलमबदि कनागुम कनब स्ट्रांग हेनमा यौदना अखोइ मसिंग मरकता मिसअंडरस्टैंडिंग लेदना ट्रस्ट डिफिजिट तादना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯊꯥꯖꯅꯗꯗꯅ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯜꯂꯕ ꯈꯨꯠ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯗꯥꯏꯁ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯪꯂꯥꯏꯂꯣꯡꯄꯤ KKL ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯃꯔꯤꯐꯨꯔꯣꯝꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯨꯅꯤꯁꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯥꯡꯇꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ NJ ꯒꯥꯡꯇꯦ IFFs ꯔꯥꯖ꯭य ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ IGP HD ꯒꯥꯡꯇꯦ IPS ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯝꯂꯥꯟꯖꯣꯝ IRASꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ Today, the Gangte Leaders Conclave is organized at Churachandpur. The main objective of this conclave is to foster a spirit of brotherhood and unity among the Gangte tribes. The conclave is attended by at least 80 leaders, tribe leaders and officers. The conclave is organized by the Gangte Officers Forum. मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन कांगपोपीद पांगथोप थोरममद फोंदोखिबने हाइबो वाफमसिंगबो कांग्रेस ने यामन कन्न यानिंगदबो फोंदोरक्ले इम्फाल की कांग्रेस भवन नंगसि पांगथोप पाउगी मिफममदा MPCC की वाइस प्रेसिडेंट हरिश्वर गोसामी न हाई थोरमद मुख्यमंत्री ना BJP की वाखलोंद चलहौद्रबदी मणिपुर कनब वागने हैन फोंदोखिबदु यामन हक्चिन लवी असिगम वाफम असि राज्य सिगी लेंगाक शासनगी मकोक ओरिबमी अमन हाइबसि चुमदब थवोंगनी आजादी का अमृत महोत्सव थोरंग मरी लेना नोंमाइजिंग नुमित खुदिंगी निंगतम लांजंग मरी लेनाबा अखनब थोरम सिंग लेप्तना संदोकली हयंग नोंमाइजिंग नुमित के पुंग 3:04 आकाशवाणी इम्फालगी पाउ कांगमुन पुथोकपा अखनब थोरम जमादार थौब फानजौबा तहनजगनी थोरम असि कंगला अमसुंग संगाई चैनल अनिमक्त ताब फंगनी यूट्यूब चैनल AIR इम्फाल दसु थोरम असि ताब फंगनी ताबिरिबा पाउ असि आकाशवाणी इम्फाल दगिनी हौखिब नुमित खरनिदा नोंगलेप्तन चुबदगी बराक तुरेलगी इमाई हेनगलकपदगी जिरी तुरेलगी इचेल लेपकिदुना जिरीबांगी मफम कयादा चही असिगी अनिरक चुबो ओइना इसिंग इचाउगी अवाब मायोकना बहौरे अखोगी जिरीबाम पाउमी ngathim बिश्वजित नहाई सोनापुर अमसुंग हिलगाट ग्राम पंचायत की मनुंग चनब खुंगंग कयादा लेबा ngaगी फाम अमदि लौफम कया इसिंग थुमजल्ले मखा ताना इसिंग चौखलकप याबगी फियम लेबदगी जिला असिगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना अकनब सेक्शन थोरांगसिंग लौखत बहौरे अमरोमदा नोने अमसुंग तमेंगलोंग जिलादसु नोंगलेप्तन चुबदगी मफम कयादा चिंगनिंखाइबा मदि लैखोम लैनांगसिंग चंधरकपदगी मियामगी महौसागी पुंचिर चाउन अकाइब ठोकले अखोगी पाउमी अगुई कामेना हाई अनेम मफम कयादा उवासिंग इसिंगना लैबाकसिंग चेंथकिदुना मरु फुकपदगी इलेक्ट्रिक लाइनसिंगदा अमंगाता ठोकतुना मई फंगद्रे नेशनल हाईवे 33 की खोंगसांग अमसुंग इरंगी मरक्ता अमसुंग टुपुला मदि कैफुंदाई विलेज की मनाक्ता चिंगनिंखाइबगी थौदुकसिंग ठोकले बिष्णुपुर खौपुम रेंगपांग लंबिसु रेंगपांग अमसुंग तौदाई जांगी मरक्ता लैंडस्लाइड थोकपदगी लंबी फाउनद्रे खोंगसांग तमेंगलोंग लंबीगी मफम कयादना लैखोम लैनांग कया चेंथरकपदगी चाउन खुदोंग चादब मायोकनरे नोने जिलागी खौपुम तंपाक्ता लोफम कया इसिंग थुमजिन बहौक्रे जिला असिगी मनुंगदा चेनबा मरुइबु तुरेलसिंग इजई इरिल इरंग बाराक मकुरु अमसुंग लेमाटाक तुरेलसिंग खुदोंथिब थाकी मतकता चेले हाइरी मणिपुर ngasi mioi ama nowna COVID-19 positive oiki punna mioi ni phut taret test tobagi manungda mioi ama positive oiki bani positive oibagi chang positive oriba mioi adu kangpopi jila dagini haksel bibak ke cherol ama dahai ngasi gi oina laina asina naramba mioi ama naba phaglaki hauzik manipur da covid ki active case ani leiri लेबाक असि हौगलक लेब नहारोल सिंगदा ममा लेबाक नुंगसिबगी वाखल पोहनबगा लोइनना ममा लेबाक पोंगाक सेनबगी थौदांग लहननबगी पानमदा हंदकता केंद्र सरकार हौदोखिबा अग्निपथ स्कीमबु माइकै कयादगी थागतप फोंदोक नरकली थौसिल असिब ताराम ओगलदुना बिष्णुपुर जिला की निंगथौ खोंगदगी मिय अमना असुमना फोंदोकली ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯝꯕꯝ ꯃꯦꯖꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 12 ꯇꯒꯤꯅꯤ ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ಶ್ರೀ ꯃꯣꯗꯤꯖꯤꯅ ꯑꯒꯅꯤꯄꯊ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯦꯁꯚꯛꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯔꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯕꯔꯁꯒꯤ ꯌꯨꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯅꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯤ
Imphal gi Langol da laiba All Age Home da ngasi thaunaujum chawba Memorial Charitable Trust singjamaina tha khuding piba pension gi senpam sing home adu da lairiba ahal oriba mio sing da khusin nakre thoromadu gi matang da trust asigi managing trustee thaunaujum Roman hai sarkar gi maiketi gi mateng amata phangdana lairiba home asigi pau tabaga makhoi gi damak angam mateng khara pangning bagi wakalon pharupodagi tha khuding gi oina pension pibi gi khongthang asi lokalakmani mahangna hai home asta lairiba ahal oriba mio sing da sarkar gi maiketi Chief Minister ki sothara basing tengbang amasung Chief Minister ki hakchel gi tengbangi kanaba sing pinenaba thabak lokhat haningi Mukhyamatri Nongthamam Birenna Waithok Singol da Reserve Forest ki lamda ain kani yum sajilama sing takthokpu yauna Manipur gi damak sing thaningai oriba thabak kya tawriba sibasu Sri Romena thagatba phongdorakhi War on drugs ki khongjang changchinduna horukliba naharol singbu mayai kaba nisagi pakta ki kannanaba sarkarna honariba sida aikhoi pumnokna mateng pangpham thoi Mahangna hai Imphal gi Rims Hospital da hospital asigi director Professor A Shanta Singna hospital asibu AIMS ki thakta pukatnaba honariba khongthang sing asi thagat ningai ni hospital asibu lunanba hospital ama ohinana honaba tanatana hena phaba ana laingi khudong chaba sing phangana bulawriba thodang sing yamna thagat ningai ni ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯇꯨꯁꯜꯂꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯂꯃꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯡꯒꯗꯒꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯖꯒꯦ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯗ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯒꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯍꯔꯃꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯪꯖꯕꯅꯤ Mongsangge de laiba All Age Home gi tara nithoi suba foundation deng ase pangtokre thoromadu da saruk yakiba singna All Age Home asina piriba kanaba singi matangda marik chumna phongdoknaki Assam Rifles ki Tenupal Battalion na khudeng thabi check post ta chat awok sing check tawda gari amadagi lupa koti ani makhairong gi oigedaba WY tablet kilogram manga hena faro polam singadu more police station na sinakre hairi Amaromda Assam Rifles ki Phundrei Battalion na Sugunugi Don Bosco School da mahuksa gi phibam ngak senduna thamba masung plastic sizinabagi amang basingi matangda lecture program ama pangthokre Assam Rifles ki Loktak Battalion sinduranga si Chandrada nongi ising yokchindru thambagi matangda lecture program ama su pangthokre Assam da leriba Manipuri sina khundaba hozai gi mafam kayada ising ichau gi awaba chauna mayoknare aikhogi paumina hai hozai town dagi akoibada leriba Kothal Toli Sangimari Bishnupur Moina Pathar Gochora Jugiyan Rajbari Shantipur Sibapur amasung Mati Kholana chingba mafam singda ising thumjilakpadagi mafam adugi khunja kaya laifam laitabagi awaba mayoknari ising thumlo mafam singaduda All Assam Manipuri Students Union Amsuna NDRF ki miyosing loinana motorboat sizinaduna mi kanbam sung tengbang pibagi thawak chathari manakna mafam singda hangba relief camp singda awaba nangna miyam sangjapam lawri Akashvani Imphal gi pau tabiri Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Gujarat ki Badodara da punna lupa koti lising kunmathorong gi tungan project kaya sanga ki masung kharagina jatra hunkre project singadu ki manung da lupa koti lising tara trukchang na paiket pa railway project yauri Pradhanmantri na Badodara da Gujarat Gaurav Abhiyan pangthok phamda gari tongduna lakpada miyo lising kaya na haraukte amna oki Pradhanmantri na kilometer 480 changba New Palanpur Mother section ki corridor yauna tungan project sing sanga ki Badodara manakta laiba Kundela Bilasta Gujarat Central University Shananaba Jatra su Pradhanmantri Nuhunki Rajadu gi Miron bi Mama Singamadi Angang Singi Phibam Phagatnanaba Mukhyamantri Matru Shakti Yojana amasung Posan Sudha Yojana su Pradhanmantri na haudoki Aroibada maroyo pau amuhanna Kunmathoi suba The Great June Uprising Unity Day ngasi Imphal ke krupa ta pangthokre Haukiba namit kharanida nongleptana chubadaga jiribam tameng amasung none jilagi mafam kayada ising ichau amadi chingning khaibagi thodok sing thokle Manipur nga simiyoi ama naunu COVID-19 positive oiki Assam da leriba Manipuri sina khundaba hozagi mafam kayada ising achau gi awaw mayoknari amasung Pradhanmantri nga si Gujarat ki Badodara da punna lupa koti lising kumathorongi tongan project kaya sanga ki masung kharagina jatra hunkre pauloi jari